Ndizi tibwatia niguo kurigirirwa n'ibigori byonsi. Na kwale ndio mwancho murigeria somoro beli bwechi gosori funa butambe okole tunanchende mo Steven aiga sekitaseni kia Ndizi TV kere Jumamosi chinsa vune chiga astu asangirire chitimu ao aba gosori ao nechi gosori abo situe manyiria mange korutwa chagito muruguri ovene muruguri bwechi gosori aiga sekitaseni kia Ndizi TV twatarire chitimu ao me county ya Kisii ne county ya Nyamira konderero igo mwancho murigeri ngoche ya mase mukuru sense mo ya KMTC asorongorwa Gusii esonyare komerana na gati yaborokia bani na sorongorwa Gusii asamana rengete nkoyo obere mbatanya setimu ya Gusii FC GFC legitimu au mbaka ya regional tusangenera mange tuwe manyete nkwana mange igora ena tunatenera aiga mbuya mona so gutwara chinsa mona itu mbuya mona tokoyo rege sema ya KMTC inki kiyekera ya KMTC tokomera aiga kenda tepe bamintu omupira tugwakaga mnaba abachezaji ba kikao timu ya FC no leboniga no ndebono se team ya kikao and no ndemne assistant coach Gusii FC patigalende amangana na tugwatake tugaike league nimetengwe katora samana banya tukaba kobwati hade bano mwancho muri anda kole creative oniga ayeningo na nkorunse mo kielio ruete nje Dominic chora Mageto seitoniga kitutu chache south angena ufanisi ya abono obo iboru tatiga bono naende abazazi abaiboli baitu ba sogetake enseli ya moroni no bono tu no na kinerete ya okay ya kwa nimetego gukina kuruga sema kitutu chache Saudi miakeli mekorandake nikora tebe enkoya ringe miakeli imbara bali mwaka bwatiri rongo rwa Gusii gukina okay ase amupiro Gusii ga tinarenge mono tatigabono twarenge isko akeigo na maete umuntu muna champion kare narengo mukesana twari kwa kana siringe mutwaso stadium gari twararigere mpira chiko solirene ya na twabate muntu muna Kevin Bonore Shabana Kevin Momanyi Kevin Momanyi ore Shabana technical yes bono ni maite keroro mokena umatenga kia muno chiko ba senkoyo ibinde mbro kwa karorire ne bane nsema kitutu chache South gosensemo ya moroni enkoyo eliwona yo munyere buno mogosori gosebu no muntu wachite enkoyo koro moke mido kibiri kwa gakorire bikoro kyanda ke ngwa chitamana ye enkoyo okay ebintu na gakorire mna omuntu antega osolirende twarenge mna chiball boys twagasoere gari egeti twakonya renda bali abane baitu twabaerere mupira koru school that gave me motivation yeah Kerote bakwarenge ball boy eju ese geti kie go sengo soli kiecho andage kwa kairuri bali ko be ball boy mupira go sokire isko kwa mnyo kire sibiti kwa nyurania go soli yagendere yani Moroni Stadium na Kisii Stadium yeah na Moi Stadium Kisumu yes Ganga kia yo andake ngo soli kichu cha kabire chiko go soli gu de myake mekoro sana chitim kicha kumetenga kieyo chitim na Gor Mahia GFC koru Gilgil Telecommunication Kisumu Posta chitim neche nyinge FC Leopards Rivertex tware mna Mumias
nabo nkorengi nabo chinda ndanyora seboniga kana mosori kwa gwate history nkego ya Kisii County mangani enkoyo nkego kurwa semeli ya Muhoroni abona ntemukeli kwaga tiotereire ngakeli ese chigosori echo chemia keyo. Okay, asena chakrete agrochemicals ya ese kwa renge fan ndemukigwa kwa renge fan ya yenga keyo. Okay, na renge fan ya Muhoroni Sugar Company abate timu ingia sana na botoa karoremna chitim chiko chamna chapo FC twachia karende ona nje na goka mne fan yu miaka ki 90s 95 97 2000 yeah. Nimeta basori abange bari Ndizi skali material andaka okonyara ko watch go sekori lichiko sori chinga o chire skali na ngonyororo umungusori wo gwesona ni nechigo sori na andaka nayo njale ko chaka obo sori bwao aikoro mo keime a primary school andaka no twalito mungso bwao chesa chiko sori chenko ya school kwa lenge. Yes, namna ga chesire primary sana aende ngaba pake captain ya school ayo primary ke mara bakori eti barabe na be school yao andake primary ke yale yarenge Muhoroni Factory Academy. Muhoroni Factory Academy. Yes. Okay. Koru Muhoroni area. Ona kabekwe captain. Yes. Okay. Kolene ona lenga hapo mne captain yabo. Yes. Senga ina chitemo pira sana. Aino na abalimu na baro talent nero. Ate ababono kore gali nabo koba ne kiongozi rene. Yes. Mate tukitoko kina kitole skali kakiane ogo chisa chiko sori wate ya kora soma ya kora wate amasomo aya baibuli baomba gutange take ase eke wakilikuwa bwate nabo yarenge challenge sana abo kwa taito wake mpira to another level but okonyora abaibuli ba kaire biko bieto bie chiko sori bara chake. Okay. That's a great challenge, but for now mnando chibona mna bana ba okina. I see many parents supporting this talent baka okonyora abande bako kulinga ki omwana onena taite ko so team yao makingo kora nera abo omuchizaji go abe one of the players. Yes. Mate wate bakoro dogo oncherere gati abiboli bapono na bali abakoro ese bali abakoro ngeri yakabangusire maega go seko ba discourage mba support abana babo ne chiko sori monese myakeli ya maega. Okay, abaibuli abange baganchira abana bawo esengenje na investment omete ko kare nabone igatibe kaini mono according to play sports kare abantu abaibuli baka remna ini investment lazima urudishe mkono unaona. So ukicompare na sahi it's different kidogo. Sahi things are diverse. Ona konyora kana mna support area rego kwa korukare ne amasomo tali mna chiko soli yeah. So omwebo na ba arego kubeka oso melioka tali mana ne o maminyoko go se me pira guchia toko tago tegerera mangana mnayo. Yes. Ona abo kwarura semeli ya Muhoroni Factory Academy sesemo ya primary school wasira secondary kiosoete na no nyaliteri bakali yo chiesa ese basori gose first 11 ya gwata abanyene nana soete high school abo ya renge challenge sengo twarenga bakesana from 1 o kwarego te ya fia altera chaka no mo gore bad so it was a big challenge. Oh no, na chakete kwa kama pia kinde form 2 but at form 1 na watu arosete team ya ito enkega eji form 1 rende kuna kawaida na umo kwenda games arosirende team ya ito eji form 1 kuruari na bo games teacher nero na bo ya roche talent nerega kuwa barenda abanene umete kare abantu barenga banene sana wose wa form 1 wote ya form 1 nkokora bado wagende eke ngao to abate bitibere
andake iyo school ke kwa lenge kwa kwanya mangana ya class teacher mangana form 1s bara ba ukuri riboni iga mosomete na bara bote abandake mugano yodomi na kaina bana bateba na boy gonda ke iyo school kia lenge. Okay, na soete school ko kumenyenya high school Nyansiongo Kijauri ni Nyeroche. Yes. Alino nasomete ko form 1 panga form 4. Okay, bado ne mixed school ya lenge. Yes, it's a mixed school. Ko kiravoni iga bado ne mixed school. Okay. Yes. Kono wakolire form 1 abaiboli banyarire go isaneka ose abaiboli na abali mbaisane kire mwana oito oso mwana na abate talent. Kono form 2 form 3 form 4 ndake mabaga kiarioire akiriyo rachengera so mabwa ubeche gosori imeamenyanya high school. Okay, imeamenya high school bado nabo abalimu balingali support nenke sana batwete sana tali mono mna ndatebego singinju the same thing happened from primary to secondary ndatebe mna abalimu baliba menyenya balingi into more to education, not sports. Sports hiyo ilikuwa to just by the case, lazima tu utaperform kwa sports. And I want to relate the same thing to primary level, bado ilikuwa same. So nabonda time na tinge ili nafasi iringi ya kuonyesha talent yangu kabisa, but ile kidogo nilipata, I did my best. Meke yonaka school kichirichia oboire kurongo rwagu siasa mana yechi enkoyo ye school was sports yechi school kicha akolire buya asamangana ye enkoyo. Okay, tobate St. Mark's Mokorogonyo, tobate Nyansiongo Boys, tobate Matongo, tobate I really school chinde, but it's way long. So St. Mark's na chichia kumetenga kiel mono sana. Yes. Okay. Yes. Iganda ke wana whatever ya manga sementanga ndi buno kinete ku ike secondary. Twenda somo tumakomake go mwancho muri tukuna semo ya kabere. Ontamanye domi. India sota mangana yenko ya mangana a coaching, mangana yo bwaki ya sori juiska yangu wakale ya so darore ga gwaka. India sota mangana yenko yo sky igana na kyo mabwa bere. Mo tumakomake to koirana twendere gusanga mange. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Kubwatekana nobonye bwito bwige kigetambe asense mu yibintu byugo tumikistima nigo ya enekigubuna nigo kubinyora imiyedukeyemo ya light tower aserigurianse nasobwamo nigo tubwate chitayabuna colored lead light ebirobu bya fluorescent fittings snake lights chandelier lights downlighter security lights na motion sensor lights boigo tubwate assorted garden lights conduits fitting sockets industrial sockets na insulator switches neji socket chichingincho chunsi boigo tubwate chi ceiling fitting chikebo au meter boxes switch boxes, chief fuse, circuit breaker, conductors, earth rods, consumer boards, power extensions, fridge guards, showers na lamp holders. Boigo ngo supply bare ime ya Nyamira, Migori, Kilgoris, Homa Bay, Kisii nechize muchita naine. Na bogu tutarira ime yomo Kisii asamagacho a old Sansora building angenegete sini kanene gechigari. Gosio to akirisime ase namba enoti sano na ibere yemo inyemara kabire enoti sano nemo gose enoti sano na ibere inye noti isano nemo isano na isato enoti eyemo isato. Light Tower, your one-stop shop for lighting and electrical fitting. Ndizi TV Ubwansu Gusii.
na kwa leo manchomira sensemo ya kabiri mo belibwechi gosole ko tubuna butami na inchende mo Steven captain 001 yesi taseni Ndizi TV twatari raba gosoli skali twatari le chigosoli gosaba telebechi gosoli au wotebi muganobo na ingitole manyi igore chigosoli chiribate nenerete goseba le meya rero igonya mbono kubatana na itu tosangana domi yeromo konyi bo morga se timu ya Gusii FC amo ne timu ya Kikao FC abwa sare mubwatani bwanga se timu ya Kikao FC kwa wasoli imeya Nyanza Regional League ogandata otero moganoye bunanyalite wasoni amangana iye chigosoli kono domi zera nda somo timo kongo atebya ndake imesekere litonyora litikonyora mabaga mange gwasani nenkojo kono kero konyora buya ngatiki osoete into active football. Okay, kero na korite high school. That is way 2008. 2008, 2009. Naribona chagete active football. Ngaswa timu ya agrochemicals. Agrochemicals. Super League. Okay. Yes. Ono gari tobate coach chinene. Ono mna nene na ringe no ya ringe ka. Ono ali no aringe mna home base. Yeah. Ono le take advantage akanso ye team since they also wanted to nurture the talent. Yes. Nimete karote pa 2008 and 9 gaswe team ya agrochemicals sana kitu atebya namba kyoko gosoli wose namba ya buro gosoli nereli na naseki. Okay, nje inde utility abon ngwaka andonsi utati abona inde specific midfield. Yes. Number 6, 7, 8, 10 just your work. Yeah. Okay. I'm a utility player. Okay. So ising in chongwaka number 6, I think number 6 you are more active than the other positions. Okonya ramna na ebono oko manage a ground. It gives me a motivation because people depend on you much. Your other players, they will depend on you more than the other positions. But again, it's teamwork. Yes. Imya agrochemicals emekire ngoverete na kiliogo kerete aseti mweyo. Okay, imya agrochemical na wana wete gali for like 4 years. Again, tukia rengi kia gali it was a company. It's under company. So even to facilities, it was very easy as compared to one. Again, salary was there. And the support from the fans and family, it was good. Yes. Ndakanya ime agrochemical oseti mwikwa kokosori ndakanya kwanyalite kuvungego lingoli keli ora inyore kwa vungete ekakogokyo tebese history yao aseti ime ya agrochemical. Agrochemical da inyore team gete koroku team sales kare to achieve team sales. Okay. Yes, kare to achieve home ground yabo. It was a match that determined. Ose kuirana torense, ose commenting tore as a league. That's when I scored a free kick. I'm good at playing free kicks. Yeah. Wakwenye team ya uti ya enda isi relegation. Yes. Okay. Bona agrochemicals miaka ngene koruavu nka yo chiete na ngikelie ko dusuti agrochemicals. Ono agrochemicals agrochemicals na chete etimu eranga abu koroku Moroni Sugar. Moroni Sugar eranga agrochemicals. Actually tuare gutumie getie kemo ase wakachi games. Again to kegerete enkaruali performance ya nenere nduseti aleka ngira Moroni Sugar Company. Bata metibate banda ke twago kindi twakoire rivaga kwa byo kire bona te gutamo tutige agrochemical te betana ke no ralengereri gusenkwa ndole. Kare amangana etware gutiere office as a whole could handle that.
as a player tware kunyora chance hiyo gukane singenchu. That's a bigger platform. Kule na nchi na unata itenga. Nayo tutaka soka nonya iko Wana was okay. Wana wasore imea Moroni. Bado kwa ito mabagari first 11 priority imea Moroni. Yes, na watu wagakire na omochezaji kwa pool in the midfield na the late Ochola. Yes. Imea KPL. Kare kwa ngani imea team ya agrochemical kwa ngese Super League Moroni Gold asa KPL. Tofauti kikwa roja njere ligi kwa barand na level ya competition esenga imea keyo. Okay, competition wise ligi ya KPL ya nenge igoro sana kubwa ligi ya NS ya Super League. Kareto akanyoroke Super League. Ono changamoto ilikuwa tu I think kuzoea the platform. It was bigger than the other one. So na watu akopi situation ya waka ase ligi enke na ase ligi nene. Twakwani igore agrochemical igore ya Moroni chitimu chine chona chocho gosoreti korwa buna bonya batotebye eso bwango ese chitimu chindo nya litoka ba kogosori ase engakia ubuna active player. Okay, karena agakire etime ko comply kare Nakuru. Comply? Yes. Comply na esi Nakuru. Onege ko ku St Stephen. Yes. Na GDC. Onege kare Division 1 but iko Nakuru pia. Kekera konyora historia ya yenkoyo asenga kia UN tambe domya nyale ko bagotwerera virase amangana yenkoyo ngire ono kogokera se active career yao kera konyiri yonsi pivoni iga orabe gwakera abasani ba omugano wasinonya abana ba ngikeri ogotebo ko chengira uko ira pride in ase enga kia ko virase active player ya se league chaigoro. Okay, ndatebe mna ase active playing exposure is very important. Then to atare ase ao na remna abantu bago interact. It has given me a motivation to come back home, also to nurture the talent that is home. Yes. Mbete ya kwegerera haya kwa nyere kwa base timu ya GFC timu ya Kikao ina kiora tebo mwo wa bere timu ya GFC kwa bere sema ya Kikao yore timu ya Chibere nkikeliyo ra tebe goro yabo. Okay, as a GFC ya ngere exposure naro na manyire korega sinaba coach nene ya ngere more experience and more advantages ko tarase chinse awao nainde ngote baskikao ya ngere abasani abanene ya ngere okumanya abantu abanene nainde komanya mna umupira Gusii abantu mbante umupira Gusii. Yes. Ndo chokora ndake amarora wa senko yo gwikira ni ora mubwata ni which team echi ingikali a dream ya onereria se amana yenko ya Gusii aiga. Gusii ndatebe anda encourage abantu banjite nkoyo bato batesi to toros team to chia support to facilitate mna event mna kids ndo chene problem sana and dream ya neno kubana timu ya Kikao ike asena igete. Yes, and even more. Yeah. Abina marorama ya wana ndakese bali bakorira tivoni iga ime Ndizi TV bosomo gosole okurira tivoni iga inkyora motebi okurira kamera eri. Okay, ase bali barenka abasani bane ndabatebi na moche moto bwatesi tokonye abamuraba ito gusaba sai baito bali babwate chi talent na mogocha Kikao abo toko ba sign na players and then abo toko ba konya mo achieve your own dreams in football, even in other activities like rugby. Ntobate abantu as a team yane bamaite amangana rugby. So it's a pleasure. Ntobaganetye chinza chinde chionsi na bomogoto nyoras Facebook tokoiro kamna Kikao Soccer Club.
You are welcome. Mbia mona sechinga kiwatwale na itu nalia mange domi abereka gusangana itu aigase Ndizi TV nonye koromo gosoli skali usoba to mugano uno yodomi atebiri aiga ime gosoli nda yonsi na bagotolekera SMS kwetera na mbere gura bwa screen gosese mitandao itensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital ensemeri ya YouTube Ndizi TV News unyari kobori kwa basamani ekigosoli usunye kubwa to mugano toro beri retranya beto gutalira unyari gusango mu rubelio sokoleta aigase studio ya Ndizi TV ayonsi ngwetera Ndizi TV na mono ekerengo gie chigosoli kore kibunango nyatore ko batogosira chigosoli aiga na konyara gusange meganeri yonsi yaba gosoli bare iskali egwike kubwatiri tukobune liga chisabune chiga engoretero mugano bwe timu engao omogosiri mo ngao gose gosoli ngao aigase Ndizi TV vuna botambe nchende mo Steven Captain 001. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV